Pozdrav svima, Ivan je danas opet s vama. U današnjem tipu dana odabrali smo jednu utakmicu Ruske nogometne lige između Ankara iz Perma i CSKA iz Moskve. Samu utakmicu za vas je odabrao naš tipster Extreme FB, kojega moramo pohvaliti jer ima čak 100% pogledaka na utakmice Ruske lige. A mi se nadamo da će biti uspješan i danas. Ankar je, blago rečeno, očajna momčad koja je trenutno zadnja u ligi, osvojila je samo 5 bodova u 8 kola, a u njihovoj formi na domaćem terenu bolje ne pričati jer u posljednjih 9 nastupa na svom stadionu nisu uspjeli nikoga pobijediti. S druge strane, CSKA je jedan od najboljih ruskih klubova za koje se očekuje da će se ove sezone boriti za prvaka, a na zadnjih 6 gostovanja čak je u 5 navrata dolazio do pobjede. Naš tipster stoga vam predlaže igranje na pobjedu CSKA iz Moskve, za što se može dobiti 1,71, a u datim okolnostima to su stvarno jako dobri koeficijenti. I za kraj vas pozivamo da se pretplatite na naš YouTube kanal, da nas pratite na Fejsu i na našim stranicama. Lijep pozdrav svima i puno sreće s opadom.